صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل ذرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إن قيل ذرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي. للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان. يا حبيب الله يا طه النبي وبعون الله نشرت الإيمان. يا حبيب الله يا طه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. كم يخطف فؤادي لتلك الديار وبشوقي ينادي شفيع المختار. قد طلب ابتعادي أن على المقام والحج مرادي وديار النبي
قد طال ابتعادي عن أعلى مقام والحج مرادي وديار النبي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانطفت منه البدور أشرق البدر علينا فانطفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إلهي تمم النعمة علينا آمين يا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا آمين يا الله أذقنا برد عفوك والعوافي آمين يا الله وهون كل مطلوب علينا آمين يا الله فإنا لا نعول في
مهم آمين يا الله ألم بنا ولا ما قد لقينا آمين يا الله على أحد ولا سبب ولكن آمين يا الله إذا ضاقت وكنت لها قامينا آمين يا الله وصل على رسولك كل حين آمين يا الله محمد النبي الزاكي الأمين آمين يا الله كذا آل وأصحاب كرام آمين يا الله ومن والاهم والتابعين آمين يا الله يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد آمين يا الله يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد آمين يا الله يا إلهي بحقه آتنا السؤل والمراد آمين يا الله حصل القصد والمراد وصاف الوقت والوداد آمين يا الله وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد آمين يا الله عن غرامي ولوعتي لا تحركني في الملا آمين يا الله ذاك ديني وملتي ذاك لي غاية المرام آمين يا الله محنتي فيه لذتي سلوتي للهوى حرام آمين يا الله ما فتنتم كفتنتي سددوني بلا كلام يا الله وصل على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. ببارك وكرامة حبيب عمر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. ببركة وكرامة حبيب عمر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Pada suatu kesempatan, mantan Mufti Agung Mesir dan Guru Besar Jamiah Al-Azhar, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah bin Abdul Wahab, diajukan sebuah pertanyaan. Mada law kunta fil Madinah yawma syarrafaha Allahu biqudumi sidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ditakdirkan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan engkau lakukan jika engkau hadir pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba untuk pertama kali di kota Madinah? Beliau menjawab, ana a'taqid annani kuntu hadiran fi dhalikal yawm lakhtafait wara'an nakhl aw wara'a jidar waraqibtuhu minal ba'id. Saya rasa jika saya hadir pada hari itu, saya akan bersembunyi di belakang pohon ataupun tembok. Saya akan mengawasi Rasulullah dari jauh. Ini karena keadaan kejelekan kita diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memandang beliau dan berada di sampingnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Sedangkan kita tidak bisa mencapai derajat itu. Dan jika seandainya kita bisa mencapai derajat itu, tentu Allah akan menciptakan kita di zaman tersebut. Saya yakin andai saya hadir pada hari itu dengan segala kekurangan ini, saya akan sembunyi di belakang pohon ataupun kebun, hanya mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan.
karena kemuliaannya, keindahannya, dan kesempurnaannya. Semoga untayan salawat mahabbah yang telah dilantunkan menjadi penolong saudara kita di belahan bumi manapun mereka berada, meraih kemenangan dan segera beroleh kemerdekaan. Ya Allah, anugerahkanlah rasa mahabbah kepada kekasih-Mu menjadi kekuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama-Mu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, menyambut kehadiran-Mu, kami menyatu, agungkan dengan syahdu, zikir salawat cinta kami dalam malam mahabbah menyambut-Mu sebagai an-ni'matul kubra, nikmat teragung, nikmat terbesar, tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-aliyyil qadir, basitil ardi wa rafi'is samawat, alladhi ayyada anbiya'ahu bil mu'jizatil bahirat. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, khatimil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir warham Syekhana Abu Haji Mustafa bin Haji Ahmad. Allahumma ij'al jannata mathwah wajma'hu wa iyana ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram walidi ummi ma'a usratihim. Al-Mukarram Abi Rais ma'a usratih. Al-Mukarramun Masyayikh Darul Huda. Al-Mukarram Abi Ibu Msyik beserta keluarga. Al-Mukarram Walid Bakhruddin Tanjung Cengai. Para dewan guru dan yang kami cintai, thalabah peradaban Dayah Madinatud Diniyah Darul Huda Palu Gading, Taman Syurga di Bumi Dewantara, serta para pemirsa DMDH TV rahimakumullah. Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan raga, menyemangatkan jiwa untuk berkumpul bersama, senandung salawat cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah malam mahabbah menyambut Maulid An-Ni'matul Kubra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah bersama thalabah peradaban Dayah Madinatud Diniyah Darul Huda Palu Gading. Gaungkan salawat cinta, raih syafaat sang baginda. Thalabah serta para pemirsa DMDH TV dimanapun Anda berada, Majelis Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin bermakna dengan tausiah penuh makna dan menggugah jiwa. Insya Allah tausiah mahabbah Rasulullah akan disampaikan oleh Al-Mukarram, pimpinan Dayah Madinatud Diniyah Baitul Huda Tanjung Cengai, Kecamatan Tanah Jambu Ai. Kepada Al-Mukarram Walid Bakhruddin kami silakan dengan penuh ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang pertama sekali, marilah malam yang penuh keberkahannya sama-sama danyo mengucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah mantang Nabi kepada gedanyo kekuatan iman, mantang Nabi kepada gedanyo kekuatan Islam, yang dengan dua kekuatan itu selamat gedanyo mulai daripada dunia sampai danyo dawa Allah. Dua buah nikmat tersebut merupakan perkara yang sangat luar biasa. Lebih-lebih hidayah iman. Dari karena hana mandung gubi le Allah hidayah iman. Tinggal kepegah iman yang nabak gedanyo nyo wajib dah syukuri. Maka digure-gure gedanyo dalam mukaddimah tausiah atau ceramah kan teringkun alhamdulillahillazi hadana. Puja ke Allah yang kalah gebi petunjuk kepada gedanyo. Lihaza huwa lihaza. Dalam ini agama. Pakon menan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Menyekon karena hidayah Allah tanya hana dalam iman. Menyamanan iman yang nabak gedanyo nyokon atai pegah higop. Ya. Dari karena menyo ata kepegah di urung yang tahu. Nah urung yang tayang ke gedanyo cukup berat tayang ke. Sehingga kepegah-pegah tapi mejetuk karena iman di gedanyo. Menyanyan ke alasan maka sungguh yang awai meiman tahu. To yang awai meiman menyanyan ke tebak. Yang ke Abu Talib. Na iman Abu Talib. Hana. Dinna hana Nabi menempah sayang ke apa ke? Alinyan di apa ke pun cukup sayang ke Nabi. Tinggal baturo gelangkah Nabi karena kedengar apa ke tekit. Langkah kedih Abu Talib, do kedih ke pegah. Abu takit ne. Takit menopo. Nekun mengucap dua buah kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Pogudul. Pegah Abu Talib hai Muhammad menyhidih kajak jeuh kajak sawalung nyan kayak pegah kayak wo juga deh. Dia kita nyawa cid. Nah ada tahu kampung tu gagal kan menumpuk apa wah tu. Kagak thok luar puntung kagak lalak pindah jalan. Dah pegah abuah. Oh kakak wo ya beut. Gedepu kata wo ya beut kan dawo ya kemkuap. Dah pegah tu ka abuah. Puan apa kan? Mana abuah kah? Nyan luar puntung nyan kan pakaian kita nyawa. Tepo jen pokok je kan ada kita nyawa. Demah hanja tok luar puntung hanja dak buah. Pu ketot. Hayan dia banyak merah kayak balik budaya ke dalam. Han getuang nyan yana abuan lagi nyan ingat ju apa Nabi. Pe berjaya riut tan kun tempan. Nah, menyamanan tinggal duduk ke kun Nabi. Hai apa? Tinggal ke Nabi kadang malai aku. Tai tanya permenan kah?
nyawa teh Tuhan untuk merasa unro ni. Hai anak kemun tu dia mengaku je ke Nabi kan Malay. Lagi abua katanya dia mengaku katanya tungku Malay aku. Kau je baik bengeh-bengeh nak nak pegah hang ke peti baik bengeh. Niat latih mentang ada kubah dia apa jamun. Hai nyo haja kem dalam tajid. Kem je baik mutu. Kiban. Nyo anda nak pegah. Pokoknya kem dia baik mutu. Lagi pegah abang ni mian yang baik karu je. Kiban je yang baik gro-gro. Kiban cerah. Kakak menan. Tinggal lagi Nabi. Nyo kadang apa lung Malay aku. Mia menan ke pegah tu. Hai apa? Nekun syahadah tauhid. Syahadah Rasul tanggungjawab dengan Allah. Kiban kukun. Asyhadu an la ilaha illallah katib. Pugu pegah. Muhammad ipat pintu ya wow. Han ketib. Han ketib menyomenan iman bak katanya kon karena urung pegah. Puasid murni karena hidayah Allah. Maka katanya alhamdulillah Allah gebi katanya dalam golongan iman. Tinggal itu tam lagi Allah benar taufik. Konan bentuk na tonan ke Muhammad Taufik. Kon pun mana taufik le? Pun mana taufik? Home. Nyo yang mumpum lu mentang nyampe debat-debat. Ni debat kuat wow. Ka salah ka salah hai ke di malam nyo untuk debu betul kira nu penting. Sang menyahana salah tinggal lun pun mana taufik. Hidayah dan taufik. Putra taufik. Taufik itu kekal seseorang dalam ibadat. Menyamadan na urung karena hidayah, karena iman. Hana taufik. Sehingga gesemayang laju, maksiat pi kubut laju. Tentu dua antara ibadat dengan maksiat tentu nyana hidayah tidak ada taufik. Maka taufik wal hidayah. Nyo yang deleke. Bek ni pegah tanya. Kata lain tinggal ke urung yan. Ana pegah tanya ini. Maka syukur alhamdulillah tanyo Allah gebi iman. Yang kedua, marilah sama-sama oleh kitanya mengucapkan salawat dan salam, doa kitanya kepada baginda Nabi yang bak malamnya kitanya tak peringati. Maka tiga tu syukurlah dia katanya gepuruh dalam umat Nabi. Mana haya umat Nabi Muhammad? Oh. Nyo mandum cita tupu man terpegah cik pura-pura hana tupu. Bak turo nekun li demi Allah Musa ba Allah Taala. Ya Allah. Nah hamba-hamba drone yang hayu lagi alung Nabi Musa kan pegah balang thong walau na hijab kepegah Allah Taala pokok pegahnya Musa tingah ba akhidamun nasabah umat yang antara lun ngan umatnya lagi tu urat matang urat deku tu kujud Nabi Musa ke pergi ke nyan tagai. Katanya Nabi Musa, tahu ya Allah, tinggal ba'akidamun na umat Muhammad yang cukup tahu dengan don. Igata buat berubah hijab. Oh menan, menan ya Allah, lon nu puja umat Muhammad dah tu haja ke Nabi hari ni. Nyamban haja katanya. Nyamban haja katanya umat. Tinggal sagai itu katanya putat
mantang iktatun bujuk umat Muhammad atau katibnya. Kadang katib itu. Ya, ka malamnya katanya tak peringati. Taknya balik dalam telewut. Dan alhamdulillah sangat luar biasa. Ilung-lung pereh-pereh bunuh pun lagi kamu telewut jamun. Kamu telewut jamun hayu. Ya, tampi almarhum Allah yarham Abu danyo ikamu kunung terapa tegak tepo. Ya. Ciban mentelewut. Kamu jamun likir ayo. Urung bubut tapi likir ayo. Ha, hai urung belung apa ni ayo teman. Ciban mentelewut. Ban ja bak molul gom. Bak kanduri god mentelewut. Ah tadi itu. Nabi mau Panjang ke mau Nabi sambung Nabi mau Muhammad Etnan buk katib panjang sambung lam hanu nyan Allah yarham gupeh alia bengeh gu pegah Nabi Muhammad ge ulangin geyak terimang tembayang hamba nyan wate tu ba irama kan Nabi mau ge panjang ge Nabi jadi nyan dari kena merumpok pahala kahana merumpok hanam temong pakan kan lagi gayu man alhamdulillah jino kagot kamu mendalai beruji mau keluh di mentang ya dia mendalai lagi nyanjit maka nudut di almarhum nudut hanjut menan adalah makna ya kamu irama jamun amin tazak kuriji nyan daca hanjut menan irama maka alhamdulillah jinau kagot ka bati tanyo tamu salawat ke Rasulullah penuh dengan hikmah pakan tam telewut ilai karena Nabi tayang tat ke gedanya ditna tayang Nabi ke gedanya hana mo tipada pih tayang gedanya ke Nabi na tayang Nabi ke gedanya kok tayang ke sehingga ba'thura merumpok Rasulullah dengan Jibril netanyang ba Jibril puhaba Jibril habagod ya Rasulullah punah berita mono ya Rasulullah Allah kagu buka pintu syurga Allah kagedung perbandani dalam syurga Allah kagu hias syurga dan Allah kagu buka pintu neraka kagak buka pintu neraka Allah kah dan Allah kagak siapkan sisa-sisaan dalam neraka netanyong ni Nabi Jibril umat lun dalam neraka gutanyong kali pertama Jibril nak tahu gutanyong tu hai Jibril umat lun dalam neraka hana kata shit Nabi kayo gutanyong lom di Rasulullah Jibril umat lun dalam neraka untuk Jibril ya Muhammad sebahagian umat kata dalam neraka tanpa gelakai izin Nabi kepada gua rumah pubut ke riak klik tingat ke kegedanyo dalam neraka dia klik dia rumah
Tehingga hana gedebit Nabi seuro, dua uro, leh uro hana gedebit. Tehingga bedahlah para sahabat. Bedah Abu Bakar, bedah Umar, bedah Osman, bedah Ali. Jak baru mohon Nabi, jak tanyang putra. Han buka pintu. Tehingga duduk truk Tuan Fatimah. Truk Tuan Fatimah, gedok pintu hana buka, ketanyang gekun di Tuan Fatimah. Pu hana terhali pintunya ke anak rawana ban gedengar tu Fatimah, ya buka pintu. Kekalan di Tuan Fatimah. Putra kekalan. Mata Nabi kemang, muka Nabi pucat. Getanyang di Tuan Fatimah, ya hai ayah, putra yang menyebabkan rona mau, maka gepegah. Lun mempok Jibril hero yang kau likut, gepegah Allah ka gebuka pintu neraka. Sementara gepegah li Jibril na sebahagian umat lun yang dalam neraka. Nyanban tayang Nabi ke getanyau. Itanyau, oh, hanjan dah semayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Geruduk musalah istighfar. Tira bedah, astagfirullah. Tira bedah. Ya, kemana? Nyanban cinta tanyau ke Nabi, tapi malam barawahum. Malamnya ka luar biasa, malam barawahum mana tahu. Selanjutnya doa dan selawat kepada para sahabat. Sahabat Nabi yang cukup kasih ke Nabi. Dina kasih sahabat ke Nabi lebih daripada kasih gerawa. Ya, para sahabat Nabi kasih sayang kepada Nabi lebih daripada kasih gerawa. Kena ada baca madum ada baca nyo taulang tagai. Bawa tetun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Ya mi salah be gua pegah. Mentuk betul gero pegah mentang bak yang nak buat dia gure-gure mendun pegahnya ada pegah li tungku malam mero salah. Ya salah bari. Ya betul. Pegah betul be pegah salah. Bahawa turun ayat pada hari ini kami sempurnakan agamamu. Ya. Kan? Mandum sahabat kem. Mandum ubina jamaah yang kem, mandum putra perjuangan katanya kau berhasil. Allah kau sempurnakan agama katanya. Tapi ada seorang sahabat yang termenung. Gedua Ketanyang lihat sahabat yang lain iro nu puhana senang nu. Ketacun muka nu. Yang tampi nyo berita gejo oleh Allah hana senang nu. Gejauh. Sesuatu yang bila sudah sempurna miamanan tidak ada lagi perbaikan. Kagot lu. Miamanan Allah kagak pegah agama katanya ka sempurna. Pom Nabi kena wawa Allah baru klik lain. Nabi kena wawa Allah pegang agama kabeh katib ka sempurna baru klik lain dah mana ada bedah-bedah. Nyanban kasih sayang para sahabat kepada Rasul. Selanjutnya pada para alim ulama baik yang mutakaddimin ataupun yang mutakhirin, doa katanya moga-moga Allah neputruk rahmat dan sejahtera kepada dodo nian mendum. Ta'zim, kemuliaan terutama sekali kepada orang syekh rohani katanya Allah yarham Abu yang itanya pun selaku anak daripada almarhum Allah yarham
hanya mampu untuk berdoa. Dan melaki Allah Subhanahu wa taala, Allah nak tempatkan urun cik danyo Allah yarham abu pada tempat yang selayaknya, yaitu syurga Jannatul Naim. Teman, mungkin sebahagian di antara katanya han sempat merumpok, tetapi beryakin tu bahawasanya doa almarhum nah tajan katanya. Karena tinggal luntuan bak taboh tun beruji. Te almarhum mantang tajan katanya, kamu tak hana buat. Nyo malamnya nyo kon ceramah pegah pengalaman mantang. Ku tak ceramah ke rumah sakit. Nyo longkohnya lebih sebenarnya hana kena jak. Merumpok urang terau bat tijuk ke. Katanya ho tunggu. Jauh daya, apa cara? Kaya urungnya gua pegah tikrek dua krek apa. Idaya. Ya aju kun. Ayo bilung. Ya liang lapak obat di ke Kimia Farma bojak aju. Untung truk urung lain terus tu. Putan pegah. Ya liang lapak obat di ke Kimia Farma pajan lagut. Kun terus tu hana pun ja aju. Kejut bek ni makan obatnya. Pucit ubat kampung. Bak Kimia Farma popane popinung nyen teman. Oh nyan penyo. Nyan ko dam deh kahana tedeh ja. Kagak tutup dia urung yang pertama ke pegah menyayam muka obat begur mau tekit han legot. Ilung han terfikir ku menan ku fikir kan berangkat banjir tanya ke urung nyan pegah. Duduk ka kon. Pegah le urung terus tu ni ja je ku de. Bek ne bau obat mau tekit si memang han legot. Ki banjir ne bau obat kampung, mau obat kampung legot, pajan legot ku pegah obat kampung. Man ne ba je ku de. Ci han legot. Bukan. Maka kakak mana? Jadi kakak nyambak wadanya di kamu trip tak hana buat. Sehingga bawa wadanya yang jumot-jumot buat. Punya lagi-lagi alung si kapah tak lagi. Ban pegah hana buat menyabut pengah itu. Nah yang lagi alung ni. Oh mandum pun. Ikam berojeh nah yang pun anda kun, yang jumot-jumot buat, dia protes abu, dia pegahnya kamu tu mau buat medang hana buat, ilung bungeh kukurungnya kerja pun dia protes mengada kerod, dia pegah yang kongkon, nah, jadi truklah utusan pak abu, dia pegah, nyok ibanjara abu, urunyo hidi hilwa kampai pep kerja, kerja ketemu buat medang hana buat. Oh menan. Mono, no diwang no pegah ba urunyo. Tiap malam long kutung buat. Demai hana long lok kitab. No pegah ba urunyo ni tung buat lejo. Lon tiap malam long tung buat kurungnya. Yang hana long lok kitab. Nihan kenyan ke pegah dah bu. Menyamanan bek terfikir dia kata nyo abu hana le hana ke buat kata nyo payuh ke dekon. Tiap malam, tiap saat abu hadir dalam jamaah buat kata nyo. Ya, baik tak fikir, dia tanya yang baru-baru, yang ban-banjak, kahana merumpok, hana masalah. Atau leher bulion baru saja, kal marum abu, baik ya wow. Hatana cinyan kah? Tak pegah sejarah jamun almarhum abun dono mirah, nah santri leher bulion baru saja. Mau meninggal tak abun? Cok beja-beja ke Allah. Tu rumah ke pegah. Kakak wa gagam. Abun kam linggai. Ya buat berulih beliau. Nyan piji laham hana dupai pegah. Leh beliau baru kejap udahnya. Abun linggai hana ya buat leh. Tang-tang kan umur ke buat beliau buat pak abun. Padahal di peluh tu kalau dia mai buat. Yang memang ni tanya. Kakak wa banyak abu kah hana leh. Mau buat je. Ubiraya nyumpak gurai-gurai katanya, baiklah yang katanya, mesti ada gede tabah rumah kena dia buat je katanya tu. Yan.
Na urung sah benar. Pegah na ni mi ni wa ke jut. Abu hanali. Ka. Jadi lagi nyan. Alih nyan ahwate taingan kenangan dengan almarhum Allah yarham na petuah-petuah yang disampaikan. Maka itanya tugas ino putra nyo ya bubut. Tugas tagai kita nyo buat patih aturan kabeh. Buat patih aturan. Batih dah hang tepu pihana. Pajo-pajo bu lam aturan. Mano-mano lam aturan. Tipu lupa tagai buat ngon patih aturan kabeh. Oh menan. Nyan tagai. Ya, jadi dua macam nyan kana kajut. Naturan, bedoh naturan, mano naturan, jauh kude naturan, polom teman. Patih nyan mentang, kabeh deh. Ya, na pelajaran putra, poem pelajaran ni. Dan lebih-lebih pelajaran yang be'o katanya. Putra pelajaran be'o tu. Muruno pegahaba. Muruno pegahaba baik be'o. Ya baik be'o. Karena nyan media katanya. Karena tinggal lun berujih. Bak wate lun kena uwa ugampung. Lun jak bak abu lun tanyong. Ya abu. Lu kan lun uwa ugampung. Sekiban teman. Putra yang mesti lun berbuat. Nyo amanah. Pesan daripada Allah yarham. Yang pertama nebegah lebu ahwate kata wa kampung. Be awai jak rida ngajak katanya. Ya, kepertahan pun. Menyenan jana tulis je. Be awai jak rida ngajak katanya. Pakon tanya kau rumalim. Ya, kepertahan. Teman ketari-area harga getuk ridak gure-gure idayah. Idayah hana bupu hotel ro kampung yo yang pegah hotel wo kampung. Bahasa kiasan. Karena hotel kata wo lung ka wo don golon wo. Nyan hotel kata wo menyahan tapatih hatanyan rela. Kejut rela. Menyo lagi nyan di kampung dungku nyoi kamu wow macam dum nai kampung na tiro dungku iganyan gebuat hana tapuatan menggebegah ada puang galak kero mutawa tu katanya ya muta bediung tu atas gebegah pun nyan ha demi grup lang kula ni itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut kata wau kampung. Mia gelem kuut bak tertimpan baik ile tanyua penanggap. Nyonya pesan almarhum. Gelong tapi gedon hom. Pakon menan. Ya, karena begitu tahu makna aja puang. Awak kata wau kampung atau tahu kampung lain. Nyan sabar laju ile. Na urung kepegah rukun temayang 25 ka kepegah iku deh. Tengok kahek dah buat leh belah. Mu 18 ben ada dia pegah. Tekong ayat dengan jawab tu. Belai nak mendulih. Ada dia pegah je leh belah hasil tengok. Tapi na urung pegah kon menan. Aku kon lagi deh. Pihak ile datun petun laju. Pakon tengah dah timpan baik le tanyu. Kejut na urung di kampung ji pelebay legap. Nyo pengalaman wo kampung. Putai pelebay cukup ji anggap malim. Awak terdengar putra ke pegah ya masya-Allah. Awak terdengar kiban ke baca ya masya-Allah. Tapi nyan tengam laju ile. Bek nyunyu ba menang gede. Ya. Hai jamun kena cerita ke? Nah, kalau belum pegah lego berjeh lena tingan mentang.
Jamun nak cerita tidur bui mumci. Kaduha ke tinggal karena kan hana duka-duka mumci. Jamun hana duka-duka. Jadi bakti malam baca ada kitab. Kebetulan ikap di kamu mau baca tu la tasihha salata illa bi maghrifah. Pada makrifah in ikap di kamu dia tu apa ke bagi titik in jid korin menyamudih hantah temayang menyahana ilmai karena rin apa makna rufrut apa Garfon po, sini awu, mau baca tu hantah semayang mihana awu, aku mau buat. Jadi tinggal huruf Jumaat, gue cancel katib lain mendum, gue pegah, gue klik ada mimbar. Oh kadrono mendum. Jamaah Jumaat yang nak di kampung don pemaah don riadat sadah ngadrono ampun ba Allah putra beklam long kitab ternyata mu tulis dalam kitab hantah temayang mehana awu menyamanan hokadon mandum lai untuk boh temayang irmoh boh temayang masjid nyanco awu lahat bagi yang tahu apa. Karena dia urung kampung nyan cukup malim mandum semetih mandum kakak atai uro Jumaat awak apa-apa pakai iyo jak Jumaat jadi bak turo mogawa dudungkui peluh gading ya iga nyan hinoi daya paling beo gue dengar nasihat kau dia pegah dia gurai ke begagan ngau dengan hargai tutu go menyoy tai bo go dengar dengan yang ikanya kibancit ambo laudang lain kapitiang ambo la orang yang lain kambing gak nyan tagai yang urang lain kemeng mendum nyan menyalahnya na pekatuan hana tawa kampung ule tutu hai thun kai poh na bak kawi gop ulia mendum bak kawi katanya yang kot yang kabe nyo elemen wa kampung yo dan rencana wow hana ojud ka ke megwo de kenyau kampung kebetulan lewat kampungnya keadaan paharo Jumaat moga kalon tu ya masya-Allah putra kapiatannya awak tepoh-tepoh awak tepoh-tepoh puak piatannya tingan ke hana yang na berita nyan ke kun golom got tasimpan katanya abu ke pegah meyolo golom kut bak tasimpan be ile tanyu benonggok bah utalah ke deh be ile nyu ka ke ganyan setengah gum ka oi lati ke bu ke yo ke Jumaat nyo kono pa be ke bit di yo hai kai the ke ya putra kai the tungku goi dah ya nak ya buat kam 12 tahun ka ke bang ke le bui mumci ma tungku nyo tungku bantu gimana bu tungku bantu tungku katip oh god mau ketulak han tacit kau oi ku beli sikum kau oi benar buka nyan tuh kudih waduh mimbar assalamualaikum salam kajian yang kedua leh pujo ngelewat lang thong leju ai nyan tu po jago awu nyan bagai yang tu po jago awu bagai yang nyan tapo putra saran kamu no kamu deh dengar ku pegah apa hana ke urung bedah puat di bedah untung pihana mimbar ke nyai dari itari laju ke nyan dia ada mimbar icom lang kulah ke deh
Ka tijuk ka lagi dulu, dia bertengah. Tanya po telah halung. Ku tanya apa? Kan ku tanya kerja nak awak. Kamu nyan abu pegah abu imam cik. Hantah temayang mehana awak. Ya tanya apa ibu imam cik, abu pat menulis abu. Ya cok kitab. Gelap. Ya Allah abunya konorin in. Hantah temayang mihana ilmai kon mihana gayung. Oh, tanya kata juga. Kupolom teman. Nyo pesan almarhum abu. Menyogolom got tatimpan awat tawo ungat nanggrawagop. Be ile tanyu. Salah lagi salah. Tapu buat ile ngon tapu buat becut. Gedepu salahnya. Nyan untuk selamat. Nyo pesan. Mai dah mihanan janadung nam salah. Nyawa laju. Ya, ban urang mai puasa dan nana pegah laju bit kameng. Nyan mia kameng hantai pada. Mia dah pegah bit bui bit jipok dah. Nyan di kampung dungku meno je dah pegah nyi kampung. Nyo kan tanya pun bahagian dari urang kampung. Nyo yang hanai lemai. Dia dah pegah itu nyolam dakwah dalam ceramah itu. Hai, urung yang nak temayang lagi draw ke tu dia jo. Ka ke tu draw ke. Alenya itanya tak tu on han tak potan lagi tak gai tekun. Tengok terjak dia berhenti jaga. Bantan duduk ikun dia ru dia jaga. Tengku baik kenau. Kamu tapi tengah duduk tepi-tepi bui dah nak minta urung gitu. Nyan bek ni beke hantruk nyan truk bak tingkat nyan urung. Bek ni beke hantruk i pegah laju i don nak minta tebe-tebe urung nu gede ben jak kenau. Pada nu duit tu nyocik nyan na bendu. Teman kiban cit. Yang pertama rugolom ta hakim ta hukum, rugolom ta ponis, ta buat ilai. Tapu buat untuk berdepu kerawa. Nah, karena nyan cukup perleh. Yang kejuan na pesan lain lam. Te kamu tanyang, tailung kalau ada temanyang. Maka dia kalau ada temanyang irono karena berok kita. Maka dia berok no. Ham demong kon watak ham demong. Nah. Kon ham demong kon. Wate cukup luah untuk kitab. Watak ham demong tuput. Aku. Ya. Atai ka watak tu buat nya tu buat rata. Rata tu buat. Tanyong di lurung buat. Udip dia tanyong. Kering bak abi buah nyoh ana mopom abi putra ana pom pegah ali tapi pi kita ot pakon cika gedepu ci kuat had menyang dan ka gedepu kon han ta ham demung wate ta ham demung ya menan tapi hidau no baik menan nyo kapah kampah ju wate yo pai le gure hanjek lega wate ko pai hanjek aku. Nyan yang tak pegah tanyo, watak kata wau kampung, hinau hanjut na perkataan nyan. Watak kata wau kampung lagi nyan, purule belakang nyan jak wau. Purule bu lagi nyan jak wau, hinau daya hanjut. Ilung watak kubut beruji. Nyan, teglah dua. Buya pai mataimah dekan pun mataimah. Tai kamu kampungnya mataimah kitab jannah. Gimana? Maka baik untuk niat protes. Tunggu pun kita kena buat kitab jannah. Baik protes. Karena kamu kampung nyanan ni. Pun kitab kai buat senyak don. Senyak long kai buat kitab jannah.
Padahal nan berumah ka nyan etnan. Jadi nyampan ke pegah. Nyan pesan artinya tapi karena gekun di Abu almarhum telun tenyang kiban abunya na urung pakat beut pan urung ngempung. Semua beut laju butruk piyuh et mupum. Semua beut butruk piyuh et mupum. Nyawa tenawa kampung tu. Watak hana mupum piyuh. Mai pegah bangai pagi tanya si urung bangai. Maka awak hana mupum piyuh. Hana mupum li. Tapi nekun watanya dia almarhum. Untuk memang tang nalung bawa lung. Ya kena dia rezeki becut. Abi lagi nyancit. Maka pakan watak lun telepon. Tapi kecok tu etna juga tu. Puhan mai pada ramah gop ini tu. Jadi piau karena menyata perbuat hana terus salah. Lagi orang hana terus dengar buat. Kan? Baiklah yang urung minya hotel jadi dengar watian hana be masalah. Minya dua boh golongan. Yang taboh minya ku bahulai hotel apa jauh diko. Yang taboh abe. Karena bawa dia kena mati mai baru je hiwatian. Dua hai dua boh. Nyo ku watian bagata hai anu. Minya ka pajau diko be abe. Yang taboh limpan laju ya pegah bangun lain. Ya pegah buai maka kagwatian. Yang taboh tu itanyong kiban mak abe menong. Menyebab rumahnya nak dikoh buat boh kapajuh taboh ka kubah le ku tengok. Menyo tinggal taboh duk kapreh na anu be kapajuh le. Bahkan ikah tabe kena hinan. Bahkan tabe na dikoh. Yang taboh duk kan mendeh kan menai mupung ke banci menyar be dikoh be habis ku bah le ku bahiku kata la tu pom. Tinggal merumpoklah mia tumbun ngon mia pijuut. Tanyang le mia tumbun. Lipih ju lah kau. Yang ke ilmu pihiruan ko ikun le yang pijuat ikah melumpah mak aju putah dah tep. Hai watian mak. Ya, kata dah mak. Watian mak kibang watian kena kedengar baru je. Go pegah le mak menyapa bila dapat jauh dikoh be habis. Ikah hana habis kedengar watian kibang kedengar. Kibang ke praktek. Hai berdi. Hana habis berdi ko bahule yang kerja hai de medu angko ke meribah rumah ka. Lehaju mitun betul belet ko. Salah terima wasiat. Mai yang betul kiban. Hana pegahli yang betul. Habis tapan. Tengok kalau kenyang je kah? Kiban gure-gure kamu na yang menan. Kadang menon tu hana habis pegah abak murid, habis jarang jihin tu. Kiban. Hana? Kiban. Kan mengakui ku deh. Ata meno kadang tu. Ya, tapi insya-Allah karena yang menan guru tilet. Nyan guru tilet hana behi pegah. Pakan ipoh gure. Kamu gure hai dungku tantri mandum gure kita nyonyo. Cukup bangga kamu menyo lebih jarang ron dengan kamu. Nyamban. Bek yo ni nyo po hana habis ke pedubik juruh po abe. Abe. Bek tahu sahnya. Maka buat you yakin yang sehingga tu berlebih carong gutanyo murid ngon gure yang pubuk gutanyo. Nyan kebanggaan pada seorang guru. Ben fikir pengeh aku Ben tu tanyang mai ro ko. Tiga kau le kerja hang kata mafai. Hala mangat ngon tungku untuk carong gutanyo. Nyan alatan lung kon alatan ro nian. Yang kitab kamu boh baik nak baca hari. Kamu lagi nyan baru je. Ya, mudah padahal kon cit bangai.
Kualasan. Ya menan. Jadi buat leju bertunggu-tunggu dan menghormati guru. Ada hormat guru dia tanya. Menan tak ada kedina guru dia tanya. Tang. Tang lu baik ro ku ngan bah gede. Bah lu baik gede. Dan citnya lu baik tak ada gede. Tetapi harus tak ada puang yang dua hinan guru. Maka boh hanjut itu guru kita. Muliakan supaya selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya nyo habis penghormatan tutup. Mami habis penghormatan pauta bagi. Ya, kemudian apa kan? Nyo baru Kabi galam. Dapat tem eno di dalam tang. Dan takdim kemuliaan kepada ayah handi rohani kita nyocit, abi serta keluarga dan walidi serta keluarga dan kepada gure-gure kita senior kita yang mantong hino di dayah tercinta. Dan alhamdulillah malamnya lun sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada para seluruh gure-gure kamu yang kasudi kiranya bak malamnya ajak untuk tanya taduk sejenak dalam rangka menyambut yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bak malamnya kita dapat peringati. Maka di akhir daripada yang demikian ilun untuk hal-hal yang terpegah kisah Nabi terpegah gelah sa kula sa gelah dua kula dua gelah le kula le putar tu nak pegah lahir Nabi takut depan tu anak kena urun depan cik nah kan nah urung depan nah urung pegah Nabi lahir kana rahim kena pendapat hora cit na alih na lobang iyuk utan tanyang pakon nyan ata yang lagi nyan bah menani gede na mun tulis tepi tunggu ata ciata mun tulis ke mana mun tulis hanai pegai kau ilun watanya lun tanyang ba almarhum abu tebut di rumah abu naurum pegah lang kitab Hidayatul Zain mutulis Nabi kan lahir ki banjir pokoknya kan lahir rahim kita nyang dia bu Nabi kan lahir buka apa mana ni kita yang penting Nabi kan lahir apa makna sesuatu yang hana perlu untuk dapat timang baik yak permun hana perlayan yang na mengganggu iktikad tu pun Allah Taala bahamnan ni gede pak yang kepegat tu maka hana gelayani ya tanya yang kejen hotel ni wo kampung tu nekalon tho lawan bicara urang carang maka berdebatlah tukar pikiran urang bangai ia mentang hana tuah layani pakon karena ngon urang bangai ia menang gedenya jamun kah tairon galaan ke cerita ilung lagi nyanyi tak menurut tho pegah tho dengar jamun na tiro urang gejak ngang kuda
Dum gepiuk pada tempat. Gebi empun kuda, gemumpun ro gepiuk. Hai sarapan. Sarapan. Terus tu urung bukai tu dah. Ijak ngan keledai. Tinggal deh nyo menyekuat dua atas jantungku je. Nyan ata-ata teman ganyan pajuh kan ku petaba beok kelong. Untuk naliung-naliung ya ipajuh le kuda ganyan kan ipajuh le keledai long. Nyan dalam pikiran ke di rumpu ganyan. Ha ke. Ja juga nan dua. Kun di urung po kuda. Hai. Bek to tak nikat keledai dol dengan kuda long jadi pak ande. Ada perkataan kuda pula lain. Ka. Hana ke patih. Gikat citau. Hana lebih leh minit ji peduk le kuda dah ada keledai. Mogum dah wad. Ka pegah hai. Nyo tunggu jauh keledai long. Bayu. Nyo kaya pincang, kanyo kaje bayu geyam kero. Dua kero pajuh putra ke pajuh. Go salah obe hana ide. Ka be garu. Hana ide dah. Ide yang nak bawa ke rumah. Ini apa ni teman? Buka. Pajuh kero ke sarapan. Hana ke perumahan tepu. Hana ke perumahan tepu. Kagum dawahinan tinggal ke balah pengadilan. Tu pengadilan ijak iaitu anggota pengadilan ya cok tunggu benar. Iba keledai sebagai barang bukti, iba kuda kudih pengadilan. Tenyong li hakim. Kiban cerita. Betul tenyong bakpo kuda. Iyam kero ke. Kahe ke tenyong li hakim tu kerek dang tu. Tanyang bak urung po keledai. Hai, po bitu dia tunggunya. Kahek dah pegah. Hana dah tanyang hana ke tuut. Tuut po keledai yang ke tanda bangai. Po bitu dah nunggu hakim. Bono pegah abang ngalung. Ke bang pegah. Bono ke pegah hang ke bikat to keledai long ang udah kenyan dak ko itipak. Ke bang pegah. Han gubi ikat keledai long tong ang kuda kanyan dako itipak. Kun hakim carong than ro no. Nyan ngon iem. Maka ngon urang bangai han tuam dawa. Nyan lain dawa lewet nyong. Nan bah pe im dawa. Nyan yang mudawa bangai, yang urung tun dawa bangai mi roh don lam dawa nyan bangai cit. Nyan urang bangai pu dam dawa. Paham nan ni gede. Tanda orang kita nyawa carong. Wate almarhum Abu Beruji. Hari pertama itamong bak media HP. Pui itamong lewat belah redih. Dan mereka ba Allah cid alih kamati alih kanum. Pui pegah ikun mutulih. Alhamdulillah kamati thirotu ahli bid'ah nyan ke Abu Allah ya raham. Tapi hidanya tampuh bagah-bagah hana dokumen tanda carong. Jino kabeh na urang mangai tu. Ko potia tanggapi ata bangai. Paham nain gede. Ngon tak yem lebeh. Selamat ingat laju urang po kuda ngan po keledai beno. Kan oh. Wate ne wo kampung na urang bangai. Ka ke pegah haba carong paham nan gede. Bek hana perle dia katanya untuk tanggapi. Ya menan. Iban cit tanggapilah dengan diam. Wate kata iem ipegah keroi thalah. Hana tuah hari katanya pegah. Ya don tua rasa yo kajiget. Ya poh 20 le lewat tu kurung belah. Dam tinggira poh 13 lewat kurung belah. Tak lanjut. Ya nyo karena kapoh 20 leh lewat kurung belah katib. Nya. Hai poh 20 leh poh.
Yang lagi urung tanya. Yang kejut susah tu buat ingat. Ya yang hana mupung tanya oi pelumah je nang. Citanya ba nami pupoh home hana tha di. Buka kejut. Nyo untuk malamnya demikian. Karena idun pun untuk ya pegah sejarah yang pertama cit memang hanjut dong. Kalau nak pegah apa boleh katanya untuk mukli nyan yu jak dong putan ya pegah. Menyang sejarah Nabi dua orang tu undang don ke deh. Pada 4 dong yu pegah tak dong dengar. Pakon idong hanjut aku. Menan. Teman ke pegah dia gudai dia orang boleh hom boleh nejak you ke dia jeun benar alhamdulillah teman di akhir pembicaraan nyo pilih moga-moga dengan berkat selawat katanya kepada Rasulullah kuno mudah-mudahan yang katanya idam-idamkan syafaat daripada Nabi nyo Allah kepetuk kepada katanya dan baik tagai-tagai merasa oleh katanya bahwasanya syafaat itu tidak penting mandum-mandum syafaat daripada Rasul penting karena apakah karena yang memberikan syafaat tengah mahat Nabi katanya maka karena yang sebagaimana yang kalih kita baca buno yaitu salawat kepada Rasulullah semoga Allah beri pahala kepada kita bersama. Demikian lelaki maaf kepada gurui-gurui mendum mungkin hana tuk yang lagi anda inginkan hana yang lagi anda inginkan yaitu tausiah bak malamnya. Kadang-kadang nak dengar sejarah-sejarah yang lain tentang kelebihan-kelebihan Nabi nyo nak tabah laju nublo laju kitab po kisasul anbiya po talain baca ju Quran insyaallah menumpuk perle bu sudih ni baca sirah negeri menan insyaallah menumpuk menan baklun hanjut hana lemeh dalam kenan demikian tuan akhiri moga Allah ne berkahi acara ni bak malamnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu luar biasa penyampaian mau'idhah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Walid Bakhruddin. Walid Bakhruddin merupakan salah satu alumni dari dayah yang kita cintai. Beliau sekarang merupakan pimpinan dayah Madinatuddin ya, Baitul Huda, Tanjung Cengai, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Dan di antara hal yang dapat kita garis bawahi dari apa yang Walid sampaikan adalah yang pertama, beawai ijak rida ngendanyo. Yang kedua, menyegolom kuat watetadu simpan be ile tanyo. Semebet betruk piuh watihana mufum. Dan tentunya itu merupakan bentuk kiasan yang sejatinya harus kita pahami bahwa dalam meneruskan ilmu agama senantiasa kita kedepankan pemahaman agar pengetahuan yang diterima oleh masyarakat benar-benar sampai kepada tujuannya. Dan tentunya alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini telah sama-sama kita ikuti malam mahabbah menyambut sang an-ni'matul kubra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dari berbagai hal yang telah kita lalui pada malam yang berbahagia ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa terdapat seorang ulama yaitu Abu Musa Az-Zarhuni pernah bercerita, suatu ketika aku bermimpi bertemu baginda Nabi. Aku menyebut kepada beliau tentang acara-acara maulid yang diadakan oleh umatnya di bulan Rabiul Awal. Maka ketika itu beliau berkata, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira denganku, maka aku juga gembira dengannya. InsyaAllah
Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kegembiraan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua. InsyaAllah perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dikumpulkan kita di dunia bersama, InsyaAllah Allah kumpulkan kita pula dalam syurga Jannatil Ula. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian acara kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selanjutnya untuk khanduri bersama kami mohon kepada panitia untuk dapat. Selanjutnya untuk khanduri kami mohon kepada panitia untuk dapat mengatur posisi thalabah sebelum khanduri didistribusikan kepada para thalabah. Kami mohon kepada para thalabah untuk neduk musaf. Neduk musaf mangat mudah gebagi khanduri untuk le guru di gure-gure Bandung. Neduk musaf Berarti mohon kepada thalabah untuk neduk secara musaf dikarenakan khanduri akan segera gebagi.